بله ایرو ام ده همو بولتن خودم زیاتر ولسر حلبجه را بواسن هم او سپیشال راپورت کومه چکری لسر حلبجه جبر کو بیا پارێزگاه ل تو سیمایەکە پارێزگاه بوونی لەسەر دیار نینە و گلەیەن خەڵکی وێ هەمە هەمژی ئەمێ دەڕێە ڤیدیۆڵە هەندێک زانیاریان دەم بدەن لەسەر هەڵەبجەیە کۆ دە سێزدەی ئادارا ساڵە 2014 دا بڕیارە بە پارێزگاه بوونا وێ دەرکەت لێ وەکەمە گوتنە سیمایەکە پارێزگاه بوونی هەیە نەژی سیمایەکە باژار حتا دناوا باژارێ هەڵەبجە بخۆدا ژی تشتێکە وسان نینە دەدەمەکی دەش ساڵ 1999 هێڤە خو پارلمانا کوردستانی یکی درخواست بو یاسای کو هەڵەبجە ببە پارێزگاه لێ هەر نەبوو ینی بە بڕیار پارێزگاه لێ تو سیمایەکە پارێزگاه نینە تو قەزایەکێ بێژی نەتنێ چار ناحیەن سەر بە سنتەرە باژارێ هەڵەبجە هەنا و هەڵەبجە بخۆشی وەکە قەزا وەکە باژار هەیە کۆیدی لە گۆری بڕیارێ پارێزگاه لێ خزمەتگوزاریان پارێزگەهێکی لەبەر نهاتنە پێشکەشکردن دڕیا ڤیدیۆڵە بەسەوان خزمەتگوزاریان بکەن و نهاتنەکردن ji بۆ هەڵەبجێ ئەمێ بەرهەفدانێکی دیگەر پارێزگەن دنیەن هەرێما کوردستانی بکەن کۆ کێمترین پرۆژە هاتنە کردن ji بۆ پارێزگەها هەڵەبجەیەش خۆ بنێرن ji van çar parêzgehan Hewlêr Silêmanî Duhok û Helebce projeyên ku hatine kirin ji bo wan çal ji bo Hewlêrê 216 proje hatine cêbicêkirin ji bo Silêmaniyê 232 proje hatine kirin ji bo Duhokê 78 proje hatine kirin ji bo Helebce tenê 32 proje hatine cêbicêkirin ev kêmtirîn proje dikin li ser asta Herêma Kurdistanê li gorî خرج کواتیا کردن جگوری رژه پروژه کل بر هەڵەبجە دکەوە چاوایە خۆ 25 ملیار و 98 میلیۆن دینار خرج هاتیە کردن ji بۆ پروژەیان لە هەرێما کوردستانی لێ ji tevahiya pereyê ku hatiye xerckirin ji bo parêzgehan ji kujme hemû vî perehê ji sedî 2.8 bu Helebce hatiye xerckirin yani rêjeyekî gelekî kêm e ji sedî 2.8 ji koma vî pereyê bû projeyên Herêma Kurdistanê ku hatiye xerckirin ji bo Helebcê 2.8 bûye ji xwe ji tevahiya projeyên parêzgehan ku hatine cîbicîkirin wate her çî projeyên ku li parêzgehên Herêma Kurdistanê hatine cîbicîkirin koma wan projeyan bi rêjeya ji sedî 5.7 ber Helebce dikeve dîsan 5.7 rêjeya projeyane ku ji bo parêzgeha Helebce hatine kirin o 2.8 jî rêjeya vî pereyî ku ji koma hemû ew pereyê ku ji bo projeyan li Herêma Kurdistanê hatine xerckirin projeyên ku xizmetguzariyê bikin 16 projene ji bo van projeyan 12 milyar û 549 milyon dînar hatine xerckirin lê ji xerca tevahiya projeyên parêzgeh Helebce dîsan ji bo Helebce ji vê xerca ku hatiye kirin ji bo projeyan 2.89 yani nizîkî sedî sêya vî pereyê dîsan hatiye xerckirin ji bo projeyên xizmetguzariyê ji bo parêzgeha Helebce dîsan kêmtirîn rêjeya pere hatiye xerckirin projeyên pêşxistinê ji bo parêzgehên Herêma Kurdistanê ku hatiye kirin pêncî projeyên pêşxistinê bo parêzgeha Hewlêrê hatine cêbicîkirin 43 projeyên pêşxistinê bo Silêmanî 14 proje bo Duhokê 5 proje bo Helebce hatine cêbicîkirin ku ev jî dîsan rêjeyekî gelekî kêm e ji xwe Helebce yek bajara bê qezayên din wate tenê çar nahiye ser bi Helebcê hene qezaya Helebce bi xwe bi tenê heye weke navenda parêzgehê derdora vê çi qezayê de nînin tenê çar nahiye hene ku ser bi Helebceyê ne 200 projeyên temam nekirî li Helebcê hene xwe rêjeya projeyan ji sedî 5.7 bû rêjeya pereyê ku hate xerckirin ji bo Helebce 2.8 bû lê projeyên ku temam nebûne bi nîvî mana 200 proje ne ku bo Helebce dibîne temam kirin û nehatine temam kirin hikûmeta Iraqê jî dan bi parêzgebûna Helebceyê dane ne hatin haku bi fermî li Iraqê ji veke parêzgehekê xizmetguzariyên parêzgehekê ji Helebce re bê nekirin